Давайте станем на колени все вместе. Посмотрим, какая сегодня у нас, сколько свечек у нас зажжено. 2 свечечки, видите, возле алтаря, 3 свечечки у нас на венке зажжено. Значит, у нас какая неделя Адвента? Вторая, да, у нас уже вторая неделя Адвента. И давайте вместе поприветствуем нашего Пана Иисуса. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Ребятки, сегодня все вместе поем хорошо. Все слова, что у нас, все поем. И все внимательно будем слушать все слова. Хорошо? Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Люд Сіону, вось Пан прыйдзе, каб збавіць народы, і пачуеце велічны голас Яго, і ўзрадуецца сэрца ваше. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход распачынаем нашу дзелу гэтай святой Эўхарыстыі. Сёння мы перажываем другую нядзелю Адвента. І сёння вялікая радасць, вялікае свята ў нашай парафіі. Вітаем двух новых д'яканаў. Вось нашыя парафяне, якіх добра ведаем. Для нас заўсёды былі на працягу 6 гадоў клерык Віталій, ці нават 7, і клерык Алексей. І сёння яны ўжо стаяць як д'яканы. Учора ў Гродзенскай катедры прынялі д'яканскае пасвячэнне, прынялі першую
ступень святарскіх пасведчанняў і вось ужо рыхтуюцца да святарства. Сёння прагнем памаліцца, каб яны былі добрымі д'яканамі і верна выконвалі сваю місію несці Євангеліє людзям, ну і служыць пры алтары эўхарыстычным і таксама пры алтары Божага Слова. Падчас гэтай святой імшы буду маліцца ў інтэнцыі памерлага Здзіслава Ястрэмскага, якога мы ўспамінаем у 9-ту гадавіну пасля смерці, просячы, каб добры Бог адарыў жыццём вечным. Цяпер перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутнаму. Змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Усемагутны, милосердный Боже, учини, каб земные клопоты не перешкоджали нашему имкнению идти насустрач Твоему Сыну, а дар небесной мудрости нехай приведе нас до едности с Христом нашим Збавцем, який с Тобою живей володарицю едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Исаии. У той день выйдя паросток с пня Есеевого, и отожилок скоро неягоного принесе плод, и спочне на им дух Пана, дух мудрости и разумения, дух порады и моцы, дух познания и боязни Пана. Наполнится боязью Пана и будет судить не с погляду вошей своих, и не со слыху вошей своих будет осуджать. И он будет судить убогих поводле справедливости, и пригнешенным земли будет выносить присуд у правде. И жезлом в устах своих ударить землю, и дыханием в устах своих забвение праведного. И будет справедливость поясом на бедрах его, и верность поясом на стегнах ягоных. Тады волк будет жить разом с ягнем, и леопард разом с козленем будет лежать. И теля, и молодый лев, и волк будут разом, а малый хлопчик будет погонять их, и корова будет пасвиться разом с медведицей. И дети их будут лежать разом, и лев, як вол, будет есть и солому,
і немаўля будзе гуляць над нарою аспіды, і дзіця працягне руку сваю да гнязда гадзюкі. Не будуць чыніць зла, ані шкоды на ўсёй святой гары маёй, бо будзе напоўненая зямля пазнаннем Пана, як водамі напаўняецца море. І будзе ў той дзень корань Єсея, што стане сцягам для народаў, будуць шукаць язычнікі, і стане слаўным месце ягонага адпачынку. Гэта Слово Божие. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане. Божа, дай суд Твой каралю і сыну караля Твою справядлівасць. Няхай судзіць народ Твой справядліва і прыгнечаных Тваіх паводле права. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане. У дні ягоныя закрасуе справядлівасць і вялікі спакой, аж пакуль не знікне месяц. І будзе ён панаваць ад мора да мора і ад ракі аж да краю зямлі. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане, бо ён вызваліць убогага, які яго кліча, і прыгнечанага, які дапамогі не мае. Змілуецца ён над бедным і убогім, і душі бедных уратуе. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане. Імя ягонае будзе трываць навекі, пакуль свеціць сонца, будзе трываць імя ягонае. Благаслаўлёныя будуць у ім усе плямёны, будуць славіць яго усе народы. Калі прыйдзе Збаўца, вечны мір настане. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, усё, что написано было раней, написано дзеля нашага павучэння, каб мы праз вытрываласць і захвочанне пісання умелі надзею, а Бог цярплівасці і суцяшэння няхай учыць вас аднадумцамі паміж сабою паводле Езуса Христа, каб вы аднадушна аднымі вуснамі славілі Бога і Айца Пана нашага Езуса Христа. Таму прымайце адзін аднаго, як і Христус прыняў вас на хвалу Божию, бо кажу, што Езус Христус стаўся слугою абразання дзеля Божай праўды, каб пацвердзіць абяцанні, дадзеныя Айцам, каб язычнікі за міласэрнасць маглі праслаўляць Бога, як напісана. За гэта буду славіць сябе сярод язычнікаў і буду спяваць імені Твайму. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі Яму, і кожнае цело убачыць Божае збаўленне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами.
Читание Святого Евангелия паводле Матфея. У тыя дні з'явіўся Ян Хрысціцель, які навучаў у юдэйскай пустыні і казаў: «Пакайцеся, бо наблізілася валадарства нябеснае. Бо гэта той, пра каго сказаў прарок Ісая. Голас таго, хто кліча ў пустыні. Падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце сцежкі яму. Сам жа Ян меў адзенне з вярблюжай воўны і скураны пояс на бёдрах сваіх, а ежа яму была саранча і дзікі мёд. Тады Єрусалім і ўся Юдэя, і ўсе ваколіцы Ярдана выходзілі да яго і прымалі хрост ад яго ў руцэ Ярдан, вызнаючы свае грахі. Убачыўшы многіх фарысеяў і садукеяў, якія прыходзілі да яго хрысціцца, ён сказаў ім: «Племя змяінае, хто навучаў вас уцякаць ад надыходзячага гневу? Прынясіце ж годны плён пакаяння і не думайце казаць сабе: наш айцец Абрагам. Бо кажу вам, што Бог можа з камянёў гэтых узняць дзяцей Абрагаму. Ужо і сякера прыкладзена да карэння дрэва, бо кожнае дрэва, што не дае добрага плоду, будзе сечана і кінута ў агонь. Я хрышчу вас у вадзе для пакаяння, але той, хто ідзе за мною, мацнейшы за мяне, і я не варты несці сандалі ягоныя. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягоная ў руцэ яго, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу сваю ў свіран, а мякіну спаліць агнём непагасным». Гэта Слово Божие. Похвален Иисус Христос. Ну что, как дела у вас, как настроение? Вы, наверное, очень удивлены, что перед вами стоит какой-то новый ксенц, наверное, да? Но скажу вам, это не совсем так. Я еще не совсем ксенц. Вот, но хочу поделиться с вами такой большой радостью. Как сказал ксенц Дмитрий, вчера с рук епископа в Гродно кафедральной базилике я был посвящен диакону. Диакон – это первая ступень священства, да, то есть по-другому можно сказать, диакон – это служитель. И один из фактов служителя – это возвещать Евангелие, да, это проповедь. И хотел бы сегодня с вами, да, начать порассуждать над Божьим Словом, которое приготовил нам католический костел. И кто внимательно слушал Евангелие сегодня, давайте начнем с того, кто главный герой этого Евангелия. Кто может сказать, кто главный герой? Давай, я слышал. Правильно, кто-то сказал правильно. Ян Креститель. Ян Креститель. Все верно. И что мы видим в Евангелии, когда читаем про Яна Крестителя? Кто это был такой? Кто может сказать, кто это такой Ян Креститель? Кто это был? Это был пророк, верно? Пророк, которого воздвиг Бог для того, чтобы он приготовил для Иисуса путь. Да? Ян Креститель – это был человек, который вышел пророчествовать на пустыню. Представляете? Кто представляет собой пустыню? Кто может охарактеризовать, как выглядит вообще пустыня? Пустыня – это когда там песок, кактусы и небольшие оазисы. Кто еще может что сказать про пустыню? В пустыне все одинаково. Верно. Что еще? Там очень-очень жарко. Жарко, а ночью холодно, да? В пустыне днем очень жарко, а ночью очень холодно. Что еще можете сказать про пустыню? Мало могут
где дожди? Насчет дождей чуть-чуть сомневаюсь. Очень редко там идут дожди на самом деле. Вот. Что еще можете сказать про пустыню? Давай. Воды нету. Воды нету. Что еще? Там растут кактусы. Растут кактусы. Хорошо. И вот мы видим, Иоанн Креститель идет на пустыню и возвещать путь Богу, да, и можно сказать, в чем логика, да, когда человек идет на пустыню. Обычно, чтобы как-то проповедовать Божье Слово, проповедовать покаяние, о котором говорит Иоанн Креститель, логичнее было бы пойти в какое-нибудь место, где многолюдно, да, где много людей, в какие-то храмы, центры, а он идет на пустыню, да. И что удивительно, что даже несмотря на то, что он идет в такое пустое место, где много песка, печет солнце, его голос доносится до людей. И этот голос возвещает о покаянии, и он говорит: «Покайтесь, ибо наблизилось Царство Небесное». Что значит слово «покаяние»? Как вы думаете, как в вашем понимании, что значит покаяние? Кто-нибудь может сказать? Хорошо, я скажу. Покаяние, наверняка мы все, наверное, видели, знаем, что вот ксенц идет в исповедальню, исповедовать нас от грехов наших, да. Но Иоанн Креститель вкладывает в слово покаяние немножко иной смысл. Покаяние означает также переосмысление наших поступков, наших дел, наших слов, которые мы произносим, чтобы мы обрели доброе, чуткое сердце. Да, что покаяние означает, что мы хотим приблизиться к Богу, стать к Нему намного ближе, чем мы были до этого. И вот что мы видим дальше. Он идет на пустыню, а одежда его покрыта верблюжьей волной и скуранный пояс. Представляете, верблюжий пояс, верблюжья волна. Это такая, знаете, такая одежда, которая очень колючая. Да, и вот посмотреть на Иоанна Крестителя, как он идет в пустыню, в такой одежде, весь такой, можно сказать, как мы видим иногда, знаете, там, бедных людей таких, да. Иоанн Креститель идет с таким именно, знаете, намерением, что показать, что Бог выше всего. И вот, и он приходит проповедовать крещение. Что значит крещение? Кто может сказать? Мы все, наверное, представляем себя, что крещение – это когда мы погружаемся, да, нас крестят, мы были детьми, и нас покрестили, мы стали частью католического костела, да, и вот он проповедует крещение, да. Но это крещение также означает, что Иоанн Креститель хочет, чтобы мы все поменяли, все изменились в лучшую сторону. И далее мы видим, что к нему приходят креститься множество народа. Из этого множества народа к нему приходят фарисеи и саддукеи. Фарисеи и саддукеи – это такие, знаете, знатели закона Божьего, да, которые пришли не просто... Они пришли тоже с намерением покреститься, да, но это крещение предполагало собой не совсем такое глубокое, которое хотел видеть Иоанн Креститель от людей. И вот таким намерением от них является то, что они пришли покаяться, но при этом они хотели подловить Иоанна Крестителя, что они казались умнее, да, показать, что мы хотим просто вот посмотреть на это, посмотреть на то, что здесь происходит, как бы быть в таком, можно сказать, молодежным сленгом в тренде, да. А как называет их Иоанн Креститель? Как он называет их, не помните? Он называет их змеями. Боитесь змей? Страшно вам, когда вы увидите змею, да?
И представьте, когда он говорит, что вы змеи, да. Нам бы было, конечно, очень неприятно, если бы нас так назвали, да. Но он хочет показать, что не нужно возвышать себя, не нужно ставить себя выше Бога или Его закона, да. И поэтому Иоанн Креститель говорит нам такую вещь, что если мы хотим поменяться, если мы хотим измениться, мы должны все возлагать в Божьи руки, должны довериться полностью Ему, должны отдать самого себя для того, чтобы Бог изменял нас, изменял наши намерения, наши слова, да. Мы сейчас переживаем очень такой адвент, да, время, когда мы ожидаем. Чего мы ожидаем, как вы думаете? Иисуса Христа. Все верно. И вот об этом, да, говорит Иоанн Креститель, который также подчеркивает, что мы должны ожидать, не просто ожидать, там, сидеть на диване, да, там, смотреть там, телевизор и ждать, ну, когда там уже придет Рождество, а мама там где-то там украшает елку, стол, ходит в костел, да, мы тоже должны прилагать определенные усилия к этому. Поэтому Иоанн Креститель говорит нам о том, чтобы мы подготавливались правильно. Подготавливались правильно в таком смысле, что наши слова, наши поступки должны характеризоваться молитвой, да, нашим отношением к повседневной жизни, когда мы находимся в семье, чтобы мы слушали маму, слушали папу своего, да. Ну и, конечно, всегда обращались к Богу, потому что это всегда меняет нашу жизнь в лучшую сторону. Будем меняться для Бога. Договорились? Аминь. Визнаємо нашу віру, віру в єдиного Бога. Веру одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного перед усими веками, Бога от Бога, святло от святла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, нестворенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления зашел с неба и утеловился святого. Стався чоловіком, укрижований так само для при Понтскім Пілаті, був замучений, похований и на третий день воскрес поводле Писания, и зашел на небо сидеть праворуч Отца, и знов прийде в хвале судить живых и померлых, и Его володарству, веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом за Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв праз пророків, віру один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост на відпущення грехов і чекаю і життя вічного в будучому світі. Амінь. Чекаючи пристя нашого Збавця Єсуса Христа, просим Бога в милосердності для всіх людей. Молимся за усіх, хто належить до супольності Святого Костьола, каб яны охотно слухали Божие Слово і виконували його. Почуй нас, о Пане, тобі успіхами, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, тобі успіхами, почуй нас, просим Тебе. Молимся за Святого Отца, каб його апостольські подорожі наближали чоловічество до Бога і єднали усі народи одною братньою любов'ю. Почуй нас, о Пане, тобі успіхами, почуй нас, просим Тебе.
Молімся за тых, хто адвярнуўся ад Бога, каб яны адкрылі свае сэрцы на Божую ласку. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за бацькоў, настаўнікаў, выхавацеляў, каб яны ўказвалі сваім выхаванцам праўдзівую дарогу жыцця і вялі іх да Хрыста. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за ўсіх дзяцей, каб іх права на жыццё было прызнана ўсімі людзьмі. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы заўсёды ішлі шляхам вернасці Божым запаведзям. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся за наших діяконів. З грецької мови діаконія означає служба. І вчора яны ахвяравалі себе, лежачы на пасадцы ў катедры, крыжам, ахвяравалі сваё жыццё на службу Богу. Таму молімся сёння, каб яны заставаліся вернымі сваім абяцанням, які вчора далі біскупу, перадусім пану Богу, і каб добра падрыхтаваліся да святарства. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся сёння асаблівым чынам за ахвярадаўцаў, дабрадзеяў, людзей добрай волі, якія дапамагаюць нашай дыяцэзіі, нашай парафіі, усяму каталіцкаму касцёлу, каб добры Бог узнагародзіў ім за іх добрыя справы. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Молімся в інтенції гэтай святой імшы за Ястрэмскага Здзіслава, які адышоў з гэтага свету 9 гадоў таму, просячы, каб добры Бог прыняў яго да неба. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Почуй нас, о Пане, Тебе успехаем, почуй нас, просим Тебе. Просім Цябе, міласэрны Божа, учыні, каб усе людзі падрыхтавалі свае сэрцы для прыняцця таямніцы нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Даруем Тебе сердце, так сохрани навечно Твой милосердие.
мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Всемогутный Боже, дозволь улагодить Тебе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не хапая заслугов наших, да поможи нам своей милосердной лаской, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце узносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. Это и справедливо. Сапраўды годна, гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, Пана нашага. Ён пры першым сваім прысці з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що учинив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволимо убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыстя збавця нашего Иисуса Христа. О Твоем благодатстве. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою.
баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, а ты прийшов мені,
помолимся. Боже наш Отче, який кормишь нас посилком духовным, покорно просим Тебе, праз уделу гэтай таямницы навучи нас мудро ценить каштовности земные и любить каштовности вечные праз Христа, Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марії, Маті Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, а якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Послухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай нястомнай дапамогі, у аўторак Маці Божай Фацімскай, у сераду Маці Божай Добрай Рады, у чацверу Спамогі верных, у пятніцу Маці Божай Ружанцовай, у суботу Маці Божай Міласэрнасці, а ў нядзелю благаслаўленых мучанікаў з Беларусі. Інтэнцыя на месяц снежань. Будзем маліцца за кансакраваных асобаў, аб развіцці манаскага жыцця ў дыяцэзе і плённую дзейнасць законніц і законнікаў у адпаведнасці з атрыманай ад свайго заснавальніка харызмай для дабра нашага касцёла. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем, сённяшняя нядзеля з'яўляецца днём малітвы за дабрачынцаў і ахвярадаўцаў нашага дыяцэзіяльнага касцёла. Дзякуем Богу за ўсіх людзей добрай волі, выпрашаючы для іх патрэбныя Божыя ласкі. Трывае адвент, заахвочваем усіх праз малітву, шчырую споведь таксама праз удзел у раратах і рэкалекцыях, добра прыгатавацца да святаў. Прыпамінаем, што рараты в нашым касцёле адпраўляюцца кожны дзень у 6:30 з раніцы. У панядзелак, сераду і пятніцу рараты з навукай для дзяцей, у аўторак, чацвер і суботу з навукай для дарослых. Вялікі дзякуй для тых, хто удзельнічае, і заахвочваем далей трываць некалькі гэтых тыдняў адвенту разам з Марыяй прайсці вось гэты час, рыхтуючыся да прыходу Пана. 8 снежня заўтра урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, святыя імшы, у 6:30 рараты, у 9, 11, 13 і ў 18:30. 10 снежня ўспамінаем Маці Божую Ларатанскую, 13 снежня ўспамін святой Люцыі, Панны і мучаніцы, а 14 снежня касцёл успамінае святого Яна ад Крыжа, святара і доктара касцёла. Таксама ў наступную нядзелю падчас кожнай святой мшы адбудзецца благаслаўленне жанчын, якія чакаюць патомства. Таксама ў наступную нядзелю ахвяры, якія будзем збіраць падчас кожнай святой мшы, будуць прадназначаны на патрэбы нашай дыяцэзіі. У закрыстыі трывае акцыя «Калядная свечка» ад Карытас нашай гродзенскай дыяцэзіі. Прыпамінаем, што сабраныя сродкі ад продажу свечак будуць прызначаны на дапамогу сацыяльна неабароненым дзецям, якія знаходзяцца ў патрэбе. Дзякуем усім тым, хто кожны год далучаецца да гэтай дабрачыннай акцыі і заахвочваем набываць калядныя свечкі, якія запальваем у вігілійны вечар, каб такім сімвалічным чынам атачыць сваёй малітвай і памяццю тых, хто патрабуе ўвагі і дапамогі. Заахвочваю да трывання, да набывання гэтай свечкі. Вядома, кожны з нас можа сказаць, што кожны год мы гэтую акцыю паўтараем, кожны год мы купляем гэтыя свечкі, але варта сабе ўсвядоміць, што дзеці так хутка не растуць кожны год. Ёсць вялікая колькасць дзяцей, якія патрабуюць вось нашай цеплыні, дабрыні, хоць невялічкі, але падарунак. Няхай вось гэты наш уклад таксама дазволіць гэтым дзецям з розных неабароненых сем'яў, чы веруючых, чы неверуючых, гэта неістотная справа. Мы, як хрысціяне, як католікі, якія да Божага нараджэння рыхтуюцца, павінны трошкі падзяліцца цеплынёй свайго сэрца. Заахвочваю далей вельмі сур'ёзна падысці да гэтай акцыі. Дзякуем таксама за ўдзел у душпастырскай акцыі «Дары радасці» на каляды. У касцёле ёсць вызначаныя месцы, дзе мы можам скласці прадукты харчавання і розныя рэчы, патрэбныя для жыцця, якія будуць перададзены для патрабуючых.
пераважна для шматдзетных сем'яў. Шчыра запрашаем узяць удзел у гэтай добрай і шляхетнай справе. У наступную суботу плануем распачаць памантаванне бэтлеемскай шопкі на вуліцы пры касцёле. Вялікая просьба традыцыйная, штогод, асабліва да мужчын, дапамагчы нам у гэтым. Распачнем гэтую працу у наступную суботу у 11:00. І так паступова будзем уваходзіць у гэтыя святочны настрой Божага нараджэння. Таксама ў нашай парафіі запланаваныя рэкалекцыі з 19 па 21 снежня і таксама дзень споведзі. Субота, 20 снежня. Заахвочваю так запланаваць свой час, гэты адвент, каб 20 снежня будзе больш святароў, больш магчымасці, менш трэба будзе ў чэргах стаяць, можна будзе даволі хутка прыступіць да споведзі, бо чи сёння ў нядзелю, чи ў іншыя дні, калі 1 чи 2 святар спавядае, вядома, часамі гэта нават немагчыма ўчыніць адразу падчас адной мшы. Так што захвочваем, прызываем так запланаваць час, каб у суботу 20 снежня прыйсці. Вядома, мы і ў пятніцу, і ў нядзелю будзем спавядаць, і кожны дзень, але у суботу найбольш адпаведны момант, каб гэта вельмі спраўна і хутка ўчыніць. Захвочваем да гэтага. Таксама у закрысты можна набыць вігілійныя аплаткі. Календары на наступны 2026 год. Ёсць новы нумар дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця» з календаром, захвочваю яго набываць. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеныя ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Няхай добры Бог узнагародзіць вашу шчодрасць і дабрыню. Вялікі ўсім дзякуй. Ну і вядома, сёння з намі ў парафіі моляцца ўпершыню, распачынаюць свой святарскі шлях нашыя маладыя, новыя, поўныя энтузіязму і сіл д'яканы, д'якан Алексей, д'якан Віталій, якія распачнуць сваю святарскую паслугу нашай дыяцэзіі са сваёй роднай парафіі, як я ўжо і з раніцы казаў, рэдка мы іх будзем бачыць, бо зазвычай у свае парафіі біскуп не адпраўляе будучых святароў і д'яканаў, аднак сёння першыню яны і Божым словам з намі дзеляцца, казанні прамаўляюць, і няхай добры Бог ім благаславіць, няхай вось эту традыцыю, тую пабожнасць, якой славіцца наша старажытная лідская фарная парафія, няхай у сваім святарскім шляху аб нас добра сведчыць у тых месцах, дзе Пан Бог з дапамогай біскупа іх направіць. Так што іх сардэчна віншуем са д'яканскімі, не святарскімі яшчэ, на святарскія паўгодзіка пачакаем з д'яканскімі пасвячэннямі, і няхай добры Пан і Маці Божая кіруюць і вядуць гэтым шляхам служэння, вернага служэння нашаму касцёлу Гродзенскай дыяцэзіі. Дарагія д'яканы Алексей і Віталій, ад імя ўсёй нашай моладзі з вялікай радасцю віншуем вас з важнай падзеяй, з пасвячэннем у д'яканы. Гэта значны крок на шляху служэння Богу і касцёлу. Мы шчыра рады, што вы выбралі гэты нялёгкі, але вельмі важны шлях. Асабліва прыемна ўсведамляць, што ў нашай пары з'явяцца 2 новых ксяндза. Яшчэ не так даўно вы былі такія, як мы, а ўжо праз хуткі час будзеце на святых імшах менавіта вы прамаўляць да нас Божае Слова. Гэта вялікая радасць для ўсёй нашай супольнасці, для ўсёй нашай фары. Таму жадаем вам сіл, мудрасці, цярплівасці і невычэрпнай Божай ласкі на вашым новым служэнні. Няхай Дух Святы заўсёды кіруе вашымі сэрцамі і думкамі, а Маці Божая ахоўвае на кожным кроку. Дорогие диаконы, от лица кандидатов и министрантов хотим поздравить вас с вашим посвящением. Пусть ваша вера в Господа становится с каждым днем только крепче. Желаем, чтобы Господь одарил вас теми дарами, которые нужны вам в вашем служении. Также желаем, чтобы Господь благословлял и направлял вас на вашем пути. Поздравляем!
Дзякуй усім вам за дар супольнай малітвы, дзякуем нашым д'яканам, што разам прысутнічалі на гэтай святой ушы, служылі пры алтары, пры амбоне, д'якану Алексею за прамоўленае Божае Слова. І цяпер на гэтую нядзелю з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. O zbawcza Gospodzi, Зорю до небес ведешь, брат, ну и сроки нам верных идти, дай силы помощь, если нам едному Троицы власти день, не będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.